na nerađanje. Bez obzira da li to neko voli, da li se slaže ili ne slaže, mi moramo definisati to. Šta je to nerađanje, šta je to neproduženje vrste. Koliko god voli možda to pojedinačno nekog od nas, ali to je činjenica koja dovodi do nestanka i pismenog i nepismenog čoveka. Znači, dovodi do nestanka. Juče smo imali na jednom predavanju podatak i istraživanje još pre 60, 70 i više godina, 100 godina, gde je jedan naučnik rekao da gradska porodica je osuđena na nestanak u 3. generaciji. Znači, na slajdu je to bilo. Dalje, da li porodice, pismenih ljudi, profesora fakulteta i tako dalje, odnosno rekao je što pismenije, to je pre osuđeno na nestanak. Zar one moraju da nestane njihovi porodice? I šta je to što te gradske i porodice pismenih ljudi dovodi do nestanka? Jedan od odgovora je što zaborave da treba i da postave svoje potomstvo, da ga stvore na vreme. Zamolit ću sada još jedna tema da se pomene, a to je koliko promocija feminizma utiče na smanjenje rađanja. Ne promocija, ne da bi kritikovali žene koje žele da se ostvare i da rade, nego da podsjetimo da treba i da produžimo vrstu i kako kaže dr. Milijana, da je Bog dao ženi da ima tu privilegiju i čast da rodi decu i da produži vrstu, a opet je ne može produžiti bez muškarca. Tako da to jedinstvo samo može doneti nama boljitak. Izvolite, recite nešto o ovoj temi, pa onda nastavljamo dalje o nekim pravnim pitanjima. Samo molim vas za 15 minuta da se držimo vremena. Pa neću ja ni držati predavanje. Odlično. Zvedu da ne držim predavanje, pa ću svi odužili, moram biti u kući, onda ću ja vama samo... Ja svako moram da kažem. Da, ja ću vas uputiti na moje članke, pa vi onda njih pročitajte u pismu. Da, recimo. Početi, izvolite. Hvala. Ja se zovem Vladislav Đorđević, završio sam 3 fakulteta i ovom temu se bavim 20 godina. Na ovu temu napisao sam, odnosno objavio 4 knjige, a napisani su još 50. Samo to što se knjige koje se bave objektivno situacijom među polovima ne štampaju, nego su uglavnom pristrasne iz raznih nevladinih organizacija, onda tu kad ja skupim pare ću i drugi. Prva knjiga mi se zove Prednosti žene. Na tome kad čujete da vam neko kaže da je Vladislav Đorđević mizoginist, kažite mu da je Vladislav Đorđević napisao najpovoljniju knjigu na srpskom jeziku od despota Stefana Lazarevića do danas, Prednosti žene. Pravi naslov je trebao da bude Nova matrifokalnost, ali urednik Petar Argutin iz Derete je to izbacio iz komercijalnih razloga, jer je mislio Nova matrifokalnost deluje jako učeno, neće narod razumeti, što je delimično tačno, pa je onda stavio naslov samo Prednosti žena. Inače, pod naslov je Teorija o roditeljskom ulaganju i prednosti žena. Dakle, koncept roditeljskog ulaganja je koncept evolucionalnog biologa Roberta Triersa. Sudbina ove knjige je da nije mnogo reklamirana iz jednostavnog razloga, zato što ide protiv glavnotokovske matrice koja glasi: žene su diskriminisane, obespravljene, potlačene, iskorišćene, žrtve, to je takozvani victim feminism, žrtveni feminizam. Pošto moja knjiga sasvim dokazuje suprotno, da žene uživaju mnoge, kako kaže na poleđini, moja prikazivač, biološke prednosti, razvojne, psihičke, erotske, reproduktivne, kulturološke, pravne i političke. Svaka žena koja misli da je diskriminisana što je žena, treba da pročita ovu knjigu, shvatit će da ima izuzetne brojne prednosti, neke smo čuli, mnogi je nismo čuli. Objavljena je pre 11 godina, 2007. Mislim da shvatate da nije ovo reč o reklami, ni pogotovo nekomercijalnoj,
jer ništa je od toga nema komercijalne nikakve koristi, nego samo da znate da naprosto, ako vam neko kaže da su muškarci pol koji dominira, pročitajte ovu knjigu i shvatit ćete koliko muškarci zaista dominiraju. Ali ona neće biti popularna iz jednog razloga. Zato što ide protiv vladajuće matrice našeg i drugih država, a ona se zove kulturni marksizam. Bravo. Bravo, to je to. Gospodo, dok vi ne znate šta je kulturni marksizam, nećete ništa shvatiti. Ali ja ću da vam objasnim. U klasičnom marksizmu se tvrdi da postoji jedna potlačena klasa radnika, oni su eksploatisani, i jedna grupa privilegovana kapitalista buržuja. I onda će doći komunistička partija organizovati partizane, uglavnom seljake, i ubijeti četnike koji su tobože kapitalisti, buržuji, uglavnom to su takođe seljaci kao što su i oni bili. To je politika grupnih identiteta, tako se upravo i zove. Group policy identity policy. I onda ćete ubiti komšiju koji je tobože kapitalist, on seljak kao i vi. Ali u kulturnom marksizmu, koji je preinačen klasičnim marksizmom od takozvane frankfurtske škole, Adorno, Marcuse, Habermas i drugim, koji je zadobio svu popularnost na univerzitetima u Sjedinjenih Američkim Državama, to se modifikovalo u 5 stavova. Prvi stav i osnovni, uvek su nevine manjine, minorities, a većina je uvek ona koja eksploatiše. Žene čine većinu populacije, ali se smatra da su one eksploatisane, a uvek njih eksploatiše muškarac. To mi, gospodo, imamo kao vladajuću matricu u Republici Srbiji. Uvek su žene nevine, uvek su eksploatisane, uvek diskriminisane, iako sve činjenice govore dijametralno suprotno. U sve moje knjige koje sam ovde stoji napisao, zapravo činjenice su potpuno suprotno. I gospodin koji je držao predavanje pre mene potpuno u pravu. Žene su privilegovane sistemom kvota, odlaskom u penziju. One su privilegovane ustavom, zakonima i podzakonskim aktima. Ali mi smo slepi pa to ne vidimo, zahvaljujući kulturnom marksizmu. Druga teza. Uvek su potlačeni crnci, a uvek su belci oni koji dominiraju. Ta teza pogotovo važi u Sjedinjenim Američkim Državama. U našim uslovima mi bismo to preinačili rekli. Uvek su pravu nacionalne manjine, Slovaci, Albanci, a uvek su krivi nacionalna većina, to smo mi Srbi. I otuda ta srpski autošovinizam. Teza broj 3. Uvek su u pravu seksualne manjine, homoseksualci i drugi, lezbijke i slično. A uvek su oni koji dominiraju heteroseksualci. Teza broj 4. Uvek su u pravu verske manjine. U Sjedinjenim Američkim Državama to mogu biti recimo muslimani kao kod nas, a uvek su oni koji eksploatišu verska većina, to su u Sjedinjenim Državama hrišćani, a kod nas to smo mi pravoslavci. I postoji 5. teza, oni koji su diskriminisani su uvek imigranti, oni koji se doseljavaju, a oni koji njih eksploatišu uvek su domorodačko, domicilno, starosedilačko stanovništvo. Na svu moju sreću, ja nisam ništa u toj kategoriji, niti sam muškarac, niti sam heteroseksualac, niti sam belac, niti sam pravoslavac, niti sam Srbi. Gospodo, glavni neprijatelj Republike Srbije sam ja. I svi vi muškarci koji imate iste identitet kao ja. Vi ste neprijatelj Republike Srbije koja vodi feminističko-marksističku politiku. Preko svoje vlade, preko Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, preko vlade autonomne pokrajine i mnogobrojnih drugih organizacija. Drugu knjigu koju sam napisao, tačno o tome govori, zove se Mit o patrijarhatu. Reč patrijarhat je nastala od reči patrijaršija. Svako ko napada patrijarhat, a su radikalno feminističko udruženje, takođe napadaju i ovu instituciju. I nije ni čudo što je pre nekoliko dana jedna tipična predstavnica tog lobija napala njegovu svetost. Logično. Inače, naravno, u korenu su naravno 2 reči pater ili potir, otac i arhein vladati. Treću knjigu koju sam napisao zove se Zanemarivanje biologije u društvenim naukama, kritika feminističkog kulturnog determinizma. Ona, gospodo, ima 700 bibliografskih jedinica, toliko o tome koliko ja nisam u kući.
jer sam u najvećoj biblioteci u Republici Srbije, ne računajući Narodnu biblioteku, a to je biblioteka Matice Srpske, ovu godinu pisao 20 godina. I u njoj se pobija temeljna, fundamentalna teza radikalnog feminizma, koja se zasniva na ekstremnom kulturnom determinizmu. Zato i tako stoji u ovom podnaslovu. A ona glasi da ne postoji kategorija muškosti i ženskosti, nego smo svi mi rodovi, u smislu da ne postoji nikakvih prirodnih polnih razlika. Prosto rečeno, pokušavam da vam kažem, gospodo, radikalni feminizam je naučno netačan. To treba da kažete svim ateistima. To je ideologija suprotno biologiji koja tvrde da postoji dva pola, suprotna psihologiji koja tvrdi takođe da postoji razlike u psihičkim procesima, psihičkim stanjima. Prosto rečeno, to je teorija koja se sukobljava sa evolucionom biologijom. To je brutalno netačna ideologija i sa evolutionary psychology, evolucionom psihologijom. Mi imamo ideologije države zasnovane na naučnim lažima. To mora da se kaže. Što se tiče same crkve, učenje radikalnih feminista je u dijametralnoj suprotnosti sa učenjem Svete crkve. A bit ću slobodan da primetim i drugih abramovskih religija, dakle judaizam i islam. Nažalost, mi pravoslavci smo veoma podlegli uticaju radikalnog feminizma i postoji veliki mit da smo mi Srbi veliki patrijarhalan narod. Kako da ne? Natalitet gde je najveći? Srbija, Bugarska, Ukrajina, Rusija. Razvodi braka. Prošle godine 957. Abortusa, videli smo na ovom slajdu, među prvima na svetu. Broj i uticaj radikalno-feminističkih institucija u Srbiji je najveći na svetu. Po broju poslanica u Republičkom parlamentu mi smo 5. u Evropi i 20. na svetu. Po gotovo svim kriterijima mi smo jedna ekstremno feministička zemlja. To je, gospodo, razlog zašto imamo mali natalitet. Dokaz 7. U Evropi ima 50 država. I šta mislite, koja je Srbija po kriterijumu dohodovnog jaza? Prosječne zarade muškaraca i žena. Druga iz Rumunije. Pa naravno, zato što čitaš moje tekstove, pa sve znaš, zato ih trebate čitati da znate. I to je razlog zašto imamo najmanji prirodni priraštaj. Kada će se rešiti problem bele kuge? Tačno, kad se uvedu mehanizmi tržišne, drugim rečima, kad muškarac dobije relativno, apsolutno veću platu. Ja sam svaki dan, gospodo, okružen sa 20 devojaka od 15 do 50 godina. Ne znam se ko je lepše od koje. One traže, citiram ulični sleng, frajer. Naravno i da traže, tako i treba, tako ih je Bog stvorio, ili ako verujete u prirodnu selekciju, prirodnu selekciju. Ali tih frajera nema. A nema zato što ih ubija ova ideologija putem sistema kvota. I gospodin Alić koji je držao predavanje pre mene, apsolutno u pravu. To takozvana borba protiv nasilja u porodici, to se inače koncept koji se na engleskom zove domestic violence, proističe iz škole radikalnih feministija svih lezbi, koji ima i cilj da se, ima 4 cilja radikalnog feminizma. Pod broj 1, sve vi udate žene da se razvedete. To je cilj radikalnog feminizma. Svi vi oženjeni muškarci da se razvedete, svi vi ne udate devojke da se nikad ne udate i mi svi neoženjeni muškarci da se nikad ne udamo. Prosto rečeno, cilj je, ima 4 cilja. To je, ko je neprijatelj radikalnog feminizma? Muškarac. Budući je determinus technicus u nauci za muškarca pater ili patir, dakle neprijatelj je patrijarhat. Dakle, to je izrazito antipatrijarhalna ideologija. Pod broj 2, drugi neprijatelj je brak. Budući se brak na latinskom kaže nupcije, možemo reći da je to antibračna ili antinupcijalna ideologija. Pod broj 3, neprijatelj radikalnog feminizma je porodica. Budući se porodica na latinskom kaže familija, dakle to je izrazito antiporodična ili antifamilijarna politika. Pod broj 4, ta ideologija je izrazito protiv rađanja dece i zato se zove, dakle, antinatalitetna ideologija. To je, gospod, ideologija koja ubije natalitet. I rešenje je, kako je gospodin Alić, ponavljam po 3. put, prepoznavanje teologije i aktivno suprotstavljanje toj ideologije. Se sistematski ubija brak, porodice i muškaraca. Ima bezbroj i konkretnih primjera za to. Centri za socijalni rad su se pretvorili u radikalno-feministički bastioni mizandrijski. Mizandrija je također reč grčkog porekla i znači mržnje prema muškarcu. Pogotovo očevima i razvedenim muškarcima. I tu politiku, gospodo, vode tako beznačajne institucije kao što su NATO pakt. Mi nismo u NATO paktu, ali se dodvoravamo NATO paktu.
Ako mi ne verujete, treba da pročitate mnoge izjave iz NATO pakta. Tu politiku vodi Evropska unija. Gospodin Alex spomenuo neke konvencije tipa Istanbulsku i mnogi drugi. Tu politiku vode Ujedinjene nacije. Da, gospodu, to je politika tih institucija. Jedino kog mi imamo, to je gospod Bog. Ali on je jači od svih tih institucija. Da, gospodine Cakiću, zbog toga vam čestitam i neka vas Bog blagoslovi, da blagoslovi svetu Božju crkvu, svetu pravoslavnu koje se drži pravih vrednosti. Mogla bi te prave vrednosti da viče s krovov, kako kaže Evanđelje, ali ako to neće sveštenici, onda mi moramo laici. Sa moralnog aspekta, radikalni feminizam je isključivo jedan ogrehovljeni pokret. Od podbada muškarce, a žene da budu sujetne, ambiciozne, ali ne u pozitivnom, nego negativnom smislu, da budu čangrizave, zavidni i tako dalje. Ako neko misli da sam ja ženomrzac, treba sam da vidi moje okruženje. Te ovo ne valja, te ovo, a to se svesno radi kampanjama protiv takozvanog porodičnog nasilja. Teorija o dohodovnom jazu. Pa ćete da vam kažem šta je teorija dohodovnog jazu, njegove psihičke i duhovne i teološke implikacije. Ona glasi ovako. Gospodine Đorđeviću, žene su obrazovanije od muškaraca i jesu. Pa naravno, zato što inače završavaju fakultete koji su lakši. To pod broj 1. A pod broj 2. A da li vi znate da žene duže čekaju na posao, da ih ima manje u ukupnom broju zaposlenih i da su im plate nešto niže? Dakle, mi smo diskriminisani. Pa da, ali to što sam izneo je tipičan primjer manipulacije. Manipulacija je, braćo i sestre, kada vam neko iznese samo jedan podatak, a iznese drugi. Ali ono što vam oni ne kažu, da žene biraju one poslove koji su lakši, a koji su poslovi lakši, oni su suficitarni. A kad su suficitarni, normalno da ćete dobiti i kasnije posao, da će vas biti manje na ukupnom broju zaposlenih i da će imati nešto manju platu. A muškarci biraju teže poslove i zato i brže dolaze da posle imaju nešto veću platu i ima ih više zaposlenih u ukupnom broju stanovništva. Gospodo, 20 godina proučavam feminizam i let me tell you, da vam kaže čika vlada. U radikalnom feminizmu nema ništa tačno, ništa. Ništa nije tačno. Svi podaci se iznese selektivno, parcijalno, tendenciozno, neobjektivno. Uzmite bilo koju hoćete teoriju. Recimo, ja sam napisao čitavu knjigu koja govori o tome u sociologiji muškarac dominira. Pa normalno da dominira. Ali gospodo, ali ste vi nekad čuli da je muškarac za 7% više? Ja sam vrlo nizak muškarac, ali da je scijencija nula, da je individua nula scijencija, ne govori o meni nego o proseku. Da li znate da muškarac ima šira ramena, da ima veću muskulaturu, da ima veće srce, veći mozak, drugim rečima ima biološke predispozicije da dominira. Pod broj 2, ima psihološke, ne samo biološke predispozicije, zbog testosterona i drugih androgena. Naprosto ima i zbog psihičkih razloga, između drugih razloga i zbog ovog. Zato što muškarac kako raste na socijalno-ekonomskoj skali, tako mu se povećava seksualni, reproduktivni i bračni uspeh. Obrnuto, kako žena raste na toj skali, njoj se smanjuje seksualni, bračni i reproduktivni uspeh. I radikalni feminizam upravo to radi. Ekonomski degradira muškarce i finansijski žene osnažuje i time dolazi do propasti braka i porodice. To vam je, gospodo, mehanizam lezbijskog feminizma. Feminizam, gospodu, ima 5 naziva. Pod broj 1. To je radikalni feminizam koji ima cilj radikalno da promeni odnos među polova, to je da uništi muškarce, brak i porodicu. Drugi naziv je lezbijski feminizam, jer ga vode sve lezbijke. Ovo je, gospodo, rečnik osnovnih feminističkih termina i pisala je vodeća feministkinja i lezbijka u Srbiji. 99% njih aktiviste su lezbijke, a njima jeste cilj da dolazi do razlaza među polovima, razlaza braka. To je cilj radikalnog feminizma. Ja ne govorim zato što mrzim žene, nego zato što vas volim i želim vašu sreću. That's precisely my point. To je upravo moj point. Pod broj 2, to je militantni feminizam, jer svoje ciljeve ostvaruje militantnim sredstvima. To ćete vidjeti u mali milion podataka po društvenim mrežama koji se sistematsko vrši dezinformisanje javnosti. To je, dakle, jedan muškomrzački, mizandrijski feminizam. Svako ko želi da bude objektivan, pravedan, hrišćanin, pravoslavac, svetosavac, mora da kaže ne takvoj vrsti feminizma. Prosto rečeno, ja ću reći kao jedan istaknuti publicista, zove se Milo Yiannopoulos, koji je rekao, citiram, I'm the second wave feminist. Ja sam feminista drugog talasa, to je liberalni feminizam koji zahteva ravnopravnost polova. Ali on je protiv trećetalasnog feminizma, jer je to jedan mizandrijski, jedan loš koji hoće da satre i ubije muškarca na sve moguće načine
gospodin Aleć, citiram ga po treći put, to istako na jedan zakonodavni način, a postoji psihološka propaganda. Prema tome, ne dajte se zavaravati. A što se tiče naše crkve, samo da vam kažem jednu stvar. Čitajte drugo poglavlje Svetog pisma, pa ćete vidjeti šta je patrijarhat i koja je uloga i mesto žene u crkvi. Da, Gospodu, sve vam piše u Svetom pismu od prve do zadnje stranice. Naravno i pročitajte iz prve glave 27. stih koji kaže: stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju svojega, stvori ga muško i žensko, stvori ga. Da, stvorio je dva pola, muško i žensko, a ne androginog stvorenja. Tako se i završava samo Sveto pismo. A da li ste se nekad pitali zašto je Bog, drugo lice Svete Trojice, postao Isus Hristos, muškarac? Pa baš zato što po promisli Božej muškarac je reprezent, predstavnik svoje porodice, crkve i vodeću treba da ima ulogu u državu. Čitajte spise svih apostola Pavla, pogotovo ko je rekao, citiram, muž je glava žene. To je najveća blasfemija za feministkinje koji žele tu njegovu tezu da ospore. Inače, čitao sam oko 500 knjiga na tu temu i ona kaže ne misli se na glavu, misli se na izvor. Sve što kažu feministkinje je potpuno netačno, draga moja gospod. Ali ću vam sad pokazati još nešto. Radikalni feminizam je jako uticajan. On je ušao u udžbenike Republike Srbije. Ovo je udžbenik za srednju školu u Vojvodini i ovo se uče mali Vojvođani. Rodna pitanja, gde je sve dobro i homoseksualnost i ovako i onako ponašanje. Imate, nažalost, to je prodalo ne samo takozvane protestantske crkve, te jeretike, da, ajde, neka im Bogu pomoći, nego čak prodiri u Srpsku pravoslavnu crkvu, pod uticajem protestantske literature. Ovo se može kupiti u knjižari Srpske pravoslavne crkve u Novom Sadu, u Besedi, odakle ja dolazim, i puno netačnih stvari. Naprosto egzegetski netačno. Gospod, ja sam napisao 20 knjiga koje se bavi ovom tematikom i verujte da je potpuno tačno. Ako ne verujte, samo potražite malo izvore u takozvanim društvenim mrežama. Čitajte njihovu literaturu. I četvrta moja knjiga, Feminizacija Srbije. Da, Gospod, ovdje ima 500 bibliografskih jedinica, sve je dokumentovano. Pa tu možete čitati feminizaciju vojske. Žene se u vojsku silom uguravaju putem kvota. Feminizacija policije, feminizacija prosvete, feminizacija državnog aparata. U Republici Srbiji broj žena u državnom aparatu je veći nego u proseku Evropske unije. Mi smo, Gospodu, velesila feminizma. Kako crno patrijarhalno društvo, kako je glupost. Mi smo, mogu samo oni da uđu u Srbiju što se tiče radikalnog feminizma. Samo da vam pročitam neka poglavlja pa možete kupiti ovu knjigu. Ja sam vrlo ozbiljan. Feminizacija administracije, feminizacija politike. Da li vi znate, od 7 najuticajnijih državnih funkcija 6 drže žene? Predsjednik Republike, predsjednica vlade, žena, potpredsjednica također žena, predsjednica skupštine, ministarka za pravdu, ministarka za evropske integracije, ministarka za guverner Narodne banke i tako dalje. Ništa, hvala vam, Gospodu, na pažnji i ove reči jako dobro uzmite u pamet. Hvala vam što ste iznali ovo vaše gledište. Koliko idemo sa dokazima, proverit ćemo na osnovu vašeg višegodišnjeg rada. Da li neko ima neko pitanje? Evo, samo će biti dva. Pitanje. Evo, ali vidim i koja je cenzura protiv muškaraca koji kažu bilo šta o tome da je neophodno da bi se rađalo. Prvo se zahvalim Tomu Lekiću, patrijarši, što je imala hrabrosti da ovaj skup organizuje, krajnje dobronamerno, a ja se izvinjam što malo, ali šta ćete? Moj voli, pa nemoj sad, evo cenzura. Svako ima pravo priča ovo. Nije cenzura nego red. Nije cenzura nego red. A, dobro. Red mora da se poštuje. Upozorite ovoga kome upadno red. Molim pitanje. Dakle, pitanje je sljedeće. Dakle, šta misli predavač o tome da je jedino Srbija ima na svetu zakon po kome je, što je pitanje za obojicu, pošto smo preskočili umetanje, to je sve deo praktike, Ladića, Mihajla. Dakle, pitanje je jedno. Znači, jedino Srbija je na silu je uveden zakon po kome lokalni policajac može da istera muža iz stana. To nema nigde u svetu. Svuda je dežurni sud.
Pitanje je za Mihajla. Da, Mihajla. Znači, da tome kažem. Drugo, šta se dešava medijski? Pošto potpuno dominiraju sve radna mesta koje se tiču ovoga su žene. Sve se dešava, i mediji također. Mislim, imamo sljedeću situaciju. Evo što je zakon vrlo loše postavljen, ali medijski se šta kaže? Znači, svuda u svetu je, inače da se razumemo, ja sam apsolutni protivnik bilo kakvog nasilja fizičkog nad ženama i djecom. To da znam. Ajmo, još treće pitanje. Evo sad, možeš hvala. Da spasamo skup. Jedno, drugo, treće. Više od 3 pitanja nemaš. Ajmo treće. Dobro, samo imamo cenzuru. Ovo je sjajna dokaz diskriminacije muškaraca. Dakle, čekaj sad da svako se da 5 sati se priča. Samo još treće pitanje. Ne. Ali, ja ću reći ovo. Dakle, ali ja imam pitanje i za Alića i za... Dakle, sljedeća stvar je tu reći. Dakle, da li, šta misle, evo i pristupni gosti, o tome, da li je u redu da 100%, znači glavni sud Srbije, najveći je, najutjecajniji je prvi sud, da li je u redu da sve 100% u porodičnom delu se odlučuju imovini, o deci, o svemu, su žene? Hvala. 3 pitanja. Nema čekanja, 3 pitanja, toliko organizator može da vam omogući. Hvala ti, Zorane. U teoriji književnosti postoji jedna stilska figura koja se zove retorsko pitanje. To je kad vi pitate, u stvari dajete konstataciju. Sve je gospodinu pravu i sve se svodi na ono što sam već ja rekao. Zakonodavno i propagandno žene feminističke organizacije rade ovu stvar. Zapamtite šta sam sad rekao od sada do vijeki vekova. Žene imaju privilegovan juridički položaj u društvu. I one žele tom propagandom i zakonima da učvrste taj privilegovan položaj i šta više da dobiju nove privilegije. To je suština svih ovih zakonodavnih i propagandnih mjera. To je povećati privilegije. A u krajnjoj instanci, šta je svrha svega toga, gospodine Cakiću? Depopulacija Srbije. To je cilj svih radikalno-feminističkih mera. Evo, gospodin može dopuniti, ali mislim da se suštinski slažem. Samo ću kratko reći, zemlja u kojoj domaćine odvode samo zato što žena osjeća strah da će biti nasilja, neće da prosperi svakako, jer koji će muškarac da uđe u tako nešto? Znači, može, nisam iznao taj primjer, ali reći ću, dolazi zakon gde kada popijete jednu čašicu alkoholnog pića sa devojkom ili suprugom, sutradan ona može da vas optuži za silovanje. To je toliko. I ja jednu rečenicu, moram da vam kažem, dragi moj prijatelj je rekao, iskustvo iz Amerike, skoro smo bili, govori drugačije. Sada se vrednost porodice vraća. Sve se čini da se deca edukuju, da se očuva porodica, da se očuva uloga oca, uloga majke. Dakle, mi upravo radimo suprotno od onoga što napredni svet radi. A onda se pitamo da li ćemo opstati ili nestati. Na odličnom smo putu da kao Maje nestane. Žao mi je. Samo jednu rečenicu završavam. Gospodin koji sedi u prvom redu dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, ja savršeno dobro znam šta ću sjedim. Ovo što mi prolazimo, gospodo, to je situacija Sjedinjenih Američkih Država 90. godina. Ovo čemu gospodin priča, to je naša budućnost i tada ću ja biti na televiziji, onima koji razbiju porodicu. Inače, najjači feministički pokret koji mi ovde zasnivamo postoji u Sjedinjenim Američkim Državama, koji vode mnogi i katolici, i protestanti, i mnogi drugi. Inače, na tom istom zapadu, taj pokret se još zove komplementarizm, što znači komplementarnost polova. Da, gospodo, mi se zalažemo za ravnopravnost, komplementarnost, ljubav, poštovanje jednih drugih. A ova ujdurma, to je čista jedna radikalno-feministička antiporodična politika. Hvala vam. Meni je žao što niste mogli detaljnije, jer zaista nemamo vremena. Došli su novi predavači koji mora dalje da idu, gde nemamo više vremena. Samo malo, možete posle ovoga da zapamtite. Pošto je u prilog predavača, ja sam predao se samo jednu činjenicu iz skupštinskog rada. Ajde, recite. Za neke me ne zna, ja sam narodni poslanik, profesor dr. Miladin Ševarlić. Govorit ću danas o hrani kao faktoru zdravstvene i reproduktivne sposobnosti mladih, ali ovdje tamo hoću da kažem da sam nekoliko puta potezao pitanje zašto po uredbama o subvencijama, odnosno podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, žene imaju dodatnih 10 bodova ako su vlasnici registra poljoprivrednih gazdinstava, a
Ja sam predlagao da se 10 bodova daje za doktorat i magistraturu ko ima iz oblasti agrarnih nauka, zatim da se daje 5 bodova za one koji imaju završen fakultet i srednju poljoprivrednu školu, jer je 21. vek, vek ekonomije znanja, i nisam dobio odgovor, a u stvari radi se očigledno o majorizaciji ženskog pokreta u Vojvodini, gde je dominantna veličina porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, smanjen je limit za subvencije sa 100 hektara na 20 hektara i sada hoće da žene uguraju da imaju prednost za registraciju drugog gazdinstva da bi imali subvencije i po tom osnovu, što na području centralne Srbije zbog sitno-sopstveničke strukture nema. I onda sada se nastavlja politika koja je bila decenijama prisutna, od 2004. godine do danas, da Vojvodina koja ima 50%, manje od 50% obradivih zemljišta u odnosu na ukupno obradivo zemljište u Srbiji, dobija 76% podsticaja, odnosno subvencija iz agrarnog budžeta u odnosu na centralnu Srbiju koja dobija 24%. Ništa, hvala, samo mi jednu rečenicu. Ovo je jako dobro. To što je gospodin, naš narodni poslanik, izvao, mislim, ja ću završiti, samo da znate, ovom ja mogu pričati do 5 sati ujutro, ali neću. Samo da vam kažem jednu stvar. To je jedan egzemplum. Egzemplum je latinski gde znači primer. Takvih hiljada imate primer. Ja sam donao u torbi jedan plakat koji glasi: nijedna žena nije dužna da trpi nasilje u porodici. Jeste vi, gospodu, slažete? Ja se slažem. Jeste svi slažete? Svi. Gospod moja, gde je tu muškarac? A muškarac ima pravo da trpi nasilje u porodici. Gospodu, to je izostanak muškarca je nameran. To je smišljena, radikalno feministička diskriminacija muškaraca. Ovo je jedan primer. Prilikom obračuna invalidske penzije takođe povoljniji za žene i tako dalje. U Republici Srbiji diskriminisan je muškarac. Ako do sad niste znali, sad znate. Hvala vam još jednom. Hvala. Meni je žao što niste mogli to što ste iznosili i da potkrepite dodatnim činjenicama, ali ste ponudili, piše malo, ali ste ponudili vaše knjige, sedite slobodno, da, ponudili ste vaše knjige, tako da, kažem, svi podaci treba da se provere i da se razmisli o njima, a ono što opet neko ko planira da se oženi u današnjem vremenu, mora i da bude umereniji. To je moje mišljenje, jer ako mi idemo na jednu stranu i kritikujemo žene po ovom onom osnovu i tako dalje, mi samim tim njih i odbijamo. Kao što žene koje stalno pričaju o svojim pravima, o pravima, odbijaju muškarce i došli smo u situaciji koje i doći ćemo kao u Nemačkoj da mladi ljudi neće da se žene, da žene neće da se udaju, jer jednostavno oni su dva suprotstavljena sveta. Ta dva sveta mora da se približavaju, da budemo umereni, da ne govorimo o lošim osobinama, sigurno ih imamo, nego da pričamo, ne, ja govorim, da budemo umereniji, a feminizam, kao feminizam, nije, ovo je, koliko sam ja razumeo, radikalni feminizam koji međunarodne lezbijske strukture forsiraju decenijama, preko svojih, naravno, finansijera. Ovo nema veze sa borbom žene za prava, za ljubav, za pažnju i tako dalje, koja traje i koja će biti, koja je prirodna, već nešto što dovodi do suprotnog procesa, a to je ugrožavanje muškaraca. Ne smemo ući u taj suprotni proces, treba da zbližimo one, a šta je ono što može da zbliži? Vidimo dve struje. To je potomstvo, to su deca. To je nešto što ostavlja na stranu moje muške želje, njene ženske želje, jer počinjemo da živimo za jedno, za isti cilj, a to je novi život ili novi životni. Ako samo to rađanje može pomiriti očigledno dijametralno suprotna gledišta koje i ovde postoje među ljudima koji su učeni, razmišljaju i tako dalje, to se vidi, ali rađanje je spasonosno, jer ono dovodi do postizanja zajedničkog cilja. Ja imam svoj, ona svoj, ja u jednom vremenu, u jednoj sredini, ona u drugoj, u porodici, ali ta deca postoji zajednički cilj i cilj ovog skupa je to, da pozovemo na rađanje, na decu kao na smisao, ostavimo po strani svoje želje i postajemo
zajedničari i zajednica, kako je juče na jednom predavanju rekao profesor Panović. Morali bi dalje da nastavimo. Samo da ne bude zablude, nauka o životu sociologija je dokazala, drage moje dame, da ste vi jači pol. Ako se uzde vlakno vaših mišića, izdržljivije. Ako je nesreća, vi ste jači, trpeljivi ste jači, vi ste učuvali našu kuću i porodicu i tu ste jači. Dakle, i kada kriza dođe, opet i tu ste jači. Da se ne bi shvatilo pogrešno, svi mi imamo i sestre, svi imamo i ćeri, vi imate sinove, imate očeve, znači ne radi se o tome, samo se stavite u onu Božju, i time završavam, nemojte ih uputiti na pogrešan put, nemojte ih uništiti, jer nema onda nastavka života. I ne čini drugima ono što ne želiš da tebi Upravo ne tako. čini. Dobro, hvala vam. Sada još jedna tema iz tog pravnog